Mhlekazi lonyaka amadodazwane ukuthi isithini size ngayo ingoma yesonto njalo. Boss uJesu usiphile isikhathinyana nje, oyisikhathinyana. Jesu usiphile isikhathinyana nje, oyisikhathinyana nje. Mandleni sizwe sathi afuna yasothola ivesithi ukuthi talent and great challenges bait efesini ka4 sona ukuthi ifundeka kanjani encwadi mathe. Abantu bakithi wozana esontweni ibhabhathizwe, abantu bakithi wozana esontweni ibhabhathizwe, izalwe kabusha ngoba lomhlaba ususethu zukuphela usozi ususethu zukufika usazabuyo baba esona ndaba lungileyo esona ndaba ngabakhe. Webantu bakithi wazana esontweni ibhabhathizwe, webantu bakithi wazana esontweni ibhabhathizwe, izalwe kabusha ngoba lomhlaba ususethu zukuphela usozi ususethu zukufika usazabuyo baba esona ndaba lungileyo esona ndaba ngabakhe. Ungubona incwadi engcweleyo niyasho ungazalwanga kabusha kanye kawubona umbuso wezulu maye. Ungubona incwadi engcweleyo niyasho ungazalwanga kabusha kanye kawubona umbuso wezulu maye. Afuthi yaze yambuza indoda uJesu Kristu ukuthi kambe uchaza ukuthini inkosi, ngimdala ngaka kambe ngazifile sisenzika kamama minzalo kwakutsha. Yesimchazela ukuthi hayi uzala kwakutsha kuphendukele enkosini ubhabhathizwe madoda, yikho uzala kwakutsha. Njalo siyabakhuthaza abazala madoda abakhonza ubaba ngendlela engeke emthethweni madoda, zwana ukuthi sithini.
Bazalwane khonzani ubaba ngeqiniso kaliboni usuyophela umhlaba. Bazalwane khonzani ubaba ngeqiniso kaliboni usuyophela umhlaba. Ayidla phansi majitha awufuthi ngiyabakhuthaza abazalwane bemkhonzi baba ngokweqiniso madoda. Ngoba emabandleni sokugcwele isifebe, sokugcwele amasela, ukugcwele ababulali. Yebo ubone ubuso wezulu bonke labantu bezolidiniso madoda. Yemkhula uthini ngale ndaba madala ukubachumayeza abantu mdala? Yes majitha afuthi njalo wena mfaka Dawuduna madoda asibachumayeze ngengoma Zwana. Tobate mkhaya Asiphendukene enkosini umbuso wezulu nawubona usuyaphela lina. Usathani naye yena uthi ngabakholwayo. Yes uthini umoya zamadoda bachumayeze madala. Zwana uthi sithini madoda sizana ingoma esona. Yes Zwana ayide phansi asiphendukene enkosini umbuso wezulu nawubona usuyaphela lina. Usathani naye yena uthi ngabakholwayo. Operation to my God and to my Lordish. Aykhona stand pilot. Osiyaphakade enkosi yasezulwini. Unjalo Michael wezulu. Aykhona. Ayide phansi Zwana ukuthi lithini ikatare lakhona madoda sikhala senzeni bachumayeze ndoda. Phendukani sindizo ngesiqiniso madoda.